Em pêvajiyekî pir giring de derbas dibin. Bêguman ev pêvajiyo taybetî ji bo gelê Kurd û Kurdistanî ji bo giştî dinyayê pêvajiyekî ku em bibêjin wekî çarenûsa gelan e, hem alê gelên bindest, gelên azadîxwaz û hem jî gelên emperyalîst êrişên xwe her şêvazî berdewam dikin. Niha ev nezî neh mehan e dehê cûtmeha 2023 pêngava ku ji bo serokatî hatî destpêkirin bi merhela duyemîn de em bêjin berdewam dike. Ev pêvajiyo jî bi em yanî hemû gelên cîhanê bi çar aliyên cîhanê bi xwedî derketinekî pir mezin ji nivîskara bigire heya fîlozofa, heya hiqûqnasa, heya em bibêjin gelên azîdîxwaz û gelên ku hemberî vê sîstema dagirker, sîstema kapîtalîzm ku fikr û felsefê serokatî diparêzin û wekî pêşeroja xwe, wekî pergala xwe jiyanê, wekî azadiya xwe dibînin li serokatî li xwedî derketin. Ev pêngava ku ji serokatî re azadî û ji gelê Kurdistanê re statû neh me şûn xwe de hiştin. Xwedî derketinekî pir mezin çêbû li giştî dinyayê de navnetewî bûyedî fikr û felsefê serokatî ji navnetewî bûne. Bi vê asê de jî bi rastî xwedî derketinekî çêbû. Hegen vê ji bi alê Kurd û Kurdistaniya de dest bigirin heya astekê çalekên cûr bi cûr hatin meşandin. Heman demê em bibêjin berxwedan pêşketin ji alê jina ve alê ciwana ve alê bigiştî demokrasta ve bi em bibêjin gelên aşîtîxwaz ve xwedî derketinek hat çêkirin. Lê bêguman alê xwe kêm jî hene. Taybetî ez dixwazim ji bo Rûşhilatê Kurdistanê gelê me Rûşhilat wekî Rûşhilatê Kurdistanê heya astekê em bêjin xwedî derketin çêbû lê bes ev xwedî derketin têrê nake ji ber ku serokatî îro ji bo me ji bo taybetî wekî jin ji bo me hebûne yanî navê hebûnê ye xwedî derketina serokatî azadiya serokatî ji bo me wekî jin pênasa azadiyê ye, pênasiya xwebûnê ye, pênasa hebûnê ye. Gelek em bi vê ferqê de taybetî jin û ciwan û hemû gelên me yên Rûşhilat û hemû gelên Îranê çawa ku serokatî xwedî derkevin, çawa hebûna xwe bi azadiya serokatî a fizîkî re bibînin ji ber ku em dikarin vê bibêjin îro heya gelên Kurdistanê ku azadiya xwe bi dest nexin gelên dî jî nikarin bi pergalekî wekhevî bi demokrasî bi em bêjin aşîtiyane jiyan bikin. Ev jî bi azadiya serokatî a fizîkî re derbas dibe. Ji bo wê ne tinên gelên Kurdistanê hemû gelên Rûşhilata navîn gelek li vê xwedî derkevin û wekî azadiya xwe bifikirin ji ber ku serokatî hemû sîstema 5000 salî daber çav û daber singê xwe bû vê ji bedelekî pir mezindan 26 sale li hücreyekê de berxwedaniyekî pir mezin dide meşandin. Hember vê berxwedaniyê ew berxwedanî ji bo hebûna me ye, ji bo ku em bikarin nefesekê bigirin, ji bo ku em bikarin ser erdê xwe wekî jin, wekî ciwan, wekî gelan em jiyan bikin ku em bikarin navê me, nasnama me, hebûna me, rengê me hebe serokatî ev bedel dide, ev tekûşîn dide. Îro bi paradigma xwe û bi fikr û felsefê xwe ne tinê gelê Kurd hemû gelên Rûşhilata navîn taybetî gelên cîhanê û jinên cîhanê re bûye wekî nefesekê, bûye wekî hêviyekê, bûye wekî bi rastî ji merheleyekê ku ev 100 sal bibe 100 sala jin wekî azadiya jinê û heman demê 100 sala gelên bindest ku bikarin hebûna xwe, azadiya xwe bixweser û wekhev jiyan bikin her kesê bi rengê xwe, bi dengê xwe, bi zimanê xwe. Ji bo vê ji taybetî gelê me yên Rûşhilat em bangawazî û daxwaz dikin ku hemû demên teng de taybetî dema dîlgirtina serokatî de xwedî derketinekî pir mezin çêbû, serhildanên pir mezin çêbû, bedelên pir mezin hatin dayîn, şehadetên pir mezin dan berçav, qifle qifle tevlîbûnê xwe çêkirin û heman demê pêvajiyên gelek tengtir de em dikarin bibêjin gelê me Rûşhilat li vê hemû pêvajiyên xwe xwedî derketiye. Îro hebûna serokatî hebûna me ye, gelek em hebûna xwe derkevin. Yanî gelek em jiyan û mirinê bînin ba hevdû jiyan çi ye ku çima em jiyan dikin ji bo wê tirsama ji mirinê çi ye gelek ji bo vê em bedelekî çawa bidin em bi vê fikr û bi vê felsefê em tekûşîna xwe çawa xurd bikine hêdî dibêjiya perdên mirinê qetiyan e
ترس امپراتوریا ترسی هاتیه شکاندن هاتیه رو خواندن جبوی ویجی ام تنش چه بترسن به هبونی به زمانی به چاندی جیان کرن هبونا خوره بر بتنبونه و جیان کرن ام جوه بترسن وکدی تکوشین یکو مه بینه استا یک بونه استا نتف بونه استا گو ام بکارن جگلن دیره جی پیشنگتی بکن ایرو وکی گله کرد خودی درکتنا سروکاتی آزاد کرنا سروکاتی فیزیکی و به فکر و فلسفه سروکاتی ام بکارن براستی جی 100 ساله بکن 100 ساله جن و بکن 100 ساله گلن آزادی خاص و ام بکارن وکهوی و دموکراسی که جلو روشلات ناوین و طیبتی لدنیای ده پیک بینن جبر کو سیستم هایی ادی نای مشاندن ادی هر دنیا به نفس مایه طیبتی جن به نفس مایه جوان به نفس مایه دا کو ام بکارن هناسه که آزاد بگیرن دوی کو ام برای هر تشتی جنان و افویدتر خودی درکتنا لسروکاتی جبو آزادی سروکاتی ام هر تشتی بدن برچاپ و ام نبیجن تشتکی جی دسته منایی هر انسانه که که هیا تشتکی جی دسته ویته جزاروک بگره حیا جوان جم بگره حیا کال هر کس ذکاره تشتکی بگه پیشی ما گوتنه دسته تنه دنگ جنای ام دسته خواب بدن هفدو هگه کشونا 100 کسا 10 کسا ام 1000 کسا در کبن قادا ام آزادی خواه بخوازن جبر کو آزادی خواه سروکاتی خواستن آزادی خواه خواستن جبر کو سروکاتی درکتن خواه خودی درکتن جبوی ویجی به 10 کسا نابه هگه که 1000 کسا ام بون سیستم جی نکاره متیک ببه نکاره ادی بگرتن بکشتن بدار وکرن و هر شوازن جور بجور ما بترسین و ام ببیجن حمو ماف و حق و حقوق ما بمپه بکن جبوی وید طیبتی بانگوازیا من دی سال جن و جوان و حمو گلن من روشلات هیا و گلن ایران جی طیبتی جبر که گلن ایران جی ایرو سیستم رژیما پر ظالمانه را روبرونه براستی جی به هناسه مایه جبو که اف گل بکارم به هفره وکی حمو دیرو که بکارم به هفره به آلیه شوازه که آشتیانه به دموکراسی جیان بکن دوی فکر و فلسفه سروکاتی جخواره بکن هیم جیانه بینگه جیانه و به هفره جیانه کی وک هف و هف پار جیان بکن دستی خواه بدن هف به حمو به هفره ل فکر و فلسفه سروکاتی خودی در کون لپینگاو هی خودی در کون ایرو اف پینگاو دنیایی بویه تنه مسئله گله کردنینه مسئله گلین بندسن مسئله جنانه مسئله آبوریه مسئله خو پاراستنه همو ام به وی شوازی بگیرن و به وی شوازی تکوشینا خوشی بدن مشاندن به وی باوریه ده به وی فکره و به وی فلسفه هیویه ما پرمازنن و همان دمه اف گلک هر انسانه که خو بر پرسیاره آزادی خو اخلاق خو جبر کو ارکک اخلاقیه ارکک پولیتیکه ارکک مرویه همان دمه ده جبوی ویجی فکر و فلسفه سروکاتی خودی درکتن لآزادی سروکاتی خودی درکتن آزادی خو هبونا خو چند خو دیروکا خو زمان خو رنگو همو شوازه هبونا خو خودی درکتن جبوی ویجی ام دی سبانگوازی دکن کو همو گلن من روشلات گلن ایرانی و گلن کردستانی به هزه که هماستر و پنگاوا وکی مرحله دویمین ام ببین اساس سرکفتنه همان دمه ام ببیجن نها ام براستی جی پیواژوی که پر خطر در باز دبن وکی گلن کرد و همو گلن روشلات ناوین جبر کو 15 ساله لروشلات ناوین براستی جی وکی ام ببیجن سیتله که دکله و گلاد شاوتینه گلاد تندیکه گلاد حالینه جبوی ویجی طیبتی جوکی گلی کرد ام ببیجن ایرو هفکاریا نوکریا مالا بارزانی و دولتا ترک به هزاناتو و ام ببیجن هزن نافنتاوی هزن هگمونیک ایرو ایریشکی پر کور و برفره لسر گلی کرده ددن مشاندن ایرو طیبتی لباشور کردستانی هاتیه دور پیچ کرن ام دکارم ببیجن کو اف ام هگه کو دیروکا خوش بگیرندس اف ایرو نهاتی کرن سادا سالان اف ظلم سر گلی کرده مشاندن لی طیبتی ام ببیجن سال داویده به هفکاریا پدکی مالا بارزانی طیبتی اف هبر فراتر و دورپیچ کرنه ام دکارم ببیجن مسئله پککنینه مسئله گلین کرده مسئله هبونا کرده مسئله آزادی کرده مسئله ولات کرده یعنی کس بلا خو نخاپین نبیجن کو اف ایریش لسر پککیه اف ایریش لسر آزادی لسر هبون لسر چانت لسر زمانی کرده گله می باشور جب وی شوازی دز بگیره و به وی شوازی لخوا خودی درکوی ایدی بدنگی حیا کنگه
گله باشور بدل پر مازن دان تکوشین پر مازن کرن هزارا پیشمرگه شهیدان هزارا گنده خواله کرن هزارا 6000 جن حیانه هاجی شوپه و ندیارن سروندان پازار خلکی ده هاتن فروتن گله ایرو بدنگی و افقه تکوشینا داین افقه بدل داین افقه نرخین کو به دست خو بخوینا خو به کدا خو هاتی آواکرن ایرو چاوا دکارن تسلیمی مالا بارزانی بکنو به وره بدنگ بمینه هگه کو ام تکوشینه ددن ام نکارن و رومت خودی درکون هبونا ما چیه جیانا ما چیه جبوی وجی صبح پر درنگه هگه کو دوه مدنگ خو درخستان ایرو ندکارن چار آلی ده کردستان طیبتی باشور کردستان دورپیج بکن و باشور کردستان آخا کردستان ده بیجن هم بخیر هاتین ترکیه ام جیانا ما جبوی چیه ام تنی جیان بکنه گلو گلک ام و هر یکی و جخوا بپرسنه بلکو هنک کسین کو وکی اکتیویست وکی ام بیشین چالاگوان وکی نویسکار وکی اکادمیسین دردی که ون داخویانی دن نرازی بونه خواتین سر زمان لی افترینا کی افتنی مسئله وانینه افتنی پرزگریکا وانینه اف پرزگریکا هبونا کرده اف پرزگریکا چاندا کرده اف پرزگریکا دیروکا کرده یعنی جبوی ویجی صبح هگه کو ایرو آخا تگر دنگ خوا در نخست تیک بونا خوا چه نکر تا همبری وی تا تکوشین خوا مازن نکری ای سبب که مالا تدجی ای سبب زارو که تجش برتبه بی ای سبب دساویتن جی سرتبه که جو خوا دیگه هروش درکه دشاوتینه هروش ام ببیجین ایریش جوانا دکن ایریش جنا دکن تجاویزا پیک دیننه به شوازن جدا و بدزی حیا هر دری کرنه قمره کو حیا نوا مالا و دبینن کو او انسان چه جیان دکن چه دکنه شرکی پر مازن پر پسیکولوژیک و طیبت سرواد دن مشاندن جبوی وجی طیبتی بانگوازی من جبوی گلی باشور و حمو گلین کردستانی و روشلات کردستانی جی روشلات کردستانی دمن تکوشینا قد پیکونو دست فکری آباشور ده کده که پر مازندان بدله که پر مازندان حیانه ها جوی بدله ددنه برا ایرو نرخی خواه بدله خواه بخوینا خواه بلا خوادی در کون و بلا ری ندن مالا بارزانی ایرو بخوینا وی گلی پیشکشی داگرکرین ترک بکنه پیشکشی سیستما مجی عثمانیه کو تشتکی نمایل سری کردانا آنی بکنه جبوی وجی ام دبیجن صبح درنگه هکی کو دو ما یک بونا خواه چکریا ایرو ندکارین کو بی بکوین مالا مده ایرو کو در هر بوستکی کردستان هر بوستکی کو آخا باشور کردستان طیبتی بی خوی نینه خوینا انسان رجان دیه سر خوینا جوانا خوینا زاروکا خوینا پیشمرگا رجان دیه سر چما ایرو ام وی دهیلین کو مالا بارزانی پیشکشی داگرکریا ترد دکه پیشکشی دشمن باو کالا دیگه جبوی ویجی ام وی ببیجن اف ولات مایه بلکو ایرو بارزانی بسر خوینا ویگلی دستلاداری خدایا آوا کرن اما اف ولات بارزانی نینه ولات بارزانی لحمو دنیای داش خواره گلیک جها قصر و قناق چکرنه و نزانم جور به جورش خواره عرض کرینه باجار آوا کرنه صبح کو کب تنگاسیه ده ای بچه ای کو حمو قرق کرناره ای کو ایریشاره ای کو به تنبونه رو بمینه اف گلی کرده جنا کرده زاروکن کردن ام خوانا فکرن ام پیشروشا زاروکی خواه بفکرنه ام چه کو دکارن زاروکی خواه پیشروشا زاروکن کردستان کو گلیک شو باویوانین گلیک شو باپیری خواه ندیدن گلیک شو دایکی خواه ندیدینه کو ام قدر چارنوسا و انسانا و دستلاداریا و خوین میجاره بهلن و ام خواه بیدنگ بکنه امش چه دترسنه دم هگه کو دم صدام ده گل باشور نترسا افق بدل مازن ده هر تشت بر چه خو ایروش چی بارزانی مال بارزانی ده ترسه ایرو بارزانی کردستان فروتیه او جخور جهندی جی چکرنه کو ویگلی نخوادیه ویگلیه ندل ایشه ویگلیه ندل داره ویگلیه ندل داره وی ولاتیه هگه کو انسان ولات مفروض خوینا مفروض از چه به انسانی اچه بچم و اچه شو انسانی بترسم اچه و بکارم کو هم بری وی انسانی بدنگ بمینمه جبوی ویجی لحمو انسان کو دبیجه اس شمروواهی باور دکم اس آشتیه آزدیه باور دکم اس جیانه کی خوش دخازم جیانه کی بخوین بشر کو همو ملت بکارم برنگ خو دنگ خو به هر جیان بکه لهمبری و سیستم داگر کر راوسته دنگی خواه دلی خواه رنگی خواه هبونا خواه بکن یک هم بری ویدا گرکری رابن گلین کرد و کردستانی طیبتی گلی باشور گلی روشلات کردستانی یک بونا خواه چکن
اتفاق خو چیکن هبونه ما باتفاق بو یک بونه را درواز بن و کدن ایرو دورا باشور سبا دورا روشلاته جخوا ام ببیجن روشاوی کردستان هروش بن ریشادنه هروش ام ببیجن عرض کو بخوینا خو مالا خو بخوینا خو هاتی دیسا دزگرتن هروش ته بوم بارا کرن هروش ته تنه کرن گله ما جخوا هروش سر لینگانه ام وکی گلن کرد و کردستانی ام یک بونا خو یکتی خو چکن هم بری داگر کره او طیبتی خیانت مالا بارزانی نوکری مالا بارزانی ام درکون ام جگل روشلاتا ناوین رجی پیشنگتی بکن بکارم به هفر جیانکی وکهف جیانکی دموکراسی ام آوا بکن و هیوی و داخازی ما بویره همان دمه بویره جی پنگاوا آزادیا جبوی سروکاتی خودی درکتن اف پنگاو مازن کرن و گشتاندنا زافره ام به هیوی و به باوریه دنه و ام جحمو گل خوره سرکفتن دخازن ام بهیزن اراده ما دکاره هر تشتی اراده ما پرمازنه 5 سال ام برخوا ددن همو تانک توپ و کیمیاسال و اویوان نکارمه تنه هیویا ما قوتا خوا ام جگل خوا دگیرن هیویا ما گل ما قوتا ما گل ما هگه کو گل ما مربو یک امه و خیانته و سیستم تک ببن و جبوی همو گلا جیانه کی وکهب و آزاد آوا بکن و ام به هیوی و باوریه ده دیسا بانگوازیه گل خوا دگیرن